mishing te hi motivation hian in engwangin kan hring nun hi min thak danglam sak lo motivation chu kan se thau te ro keimani kan in motivate lai em chonin anuam mai ta kan feelings po nu ma keimani hi mi chak ta rio nga te kan in ngaya thil engkima tan khanin kan phura kan in ready at reng me ni te ro keimani kan in motivate lai chuan ma se thil pakhat kan siat ngai chu motivation hian tu sing nun ma hi athak danglam sak ngai lo ti hi kan siat ngai motivation te hi mo atak tak chu ni se chonin motivational video en thin te hau te hi voini hen an hlo thlingang thir tu te tun kan video chuanin engwangin nge motivation hi kan nu na hian kan hlo thlin na tan hianin na atho tak lo atang kai lo ti chung chang vela kha kan en ho don ani part 1 a chonin motivation chu mishing te kan emotion ani mishing te chu kan hlim lai te kan phur lai te khamianga kan feelings thina kha kan emotion chu ni meita amai ro chu khatiang ang khan ria de lo ni chu tero mishing te chu achang kan hlima anu loka harsan te kan han to kan lungai le khatiang keima ni kan nuna motivation kan nei te po khanin rei a dei thin lo ni hei tu mai po kan ni ang video ate po kan dil ru khoi tu min chok pur thei zonga keima ni min motivate thei tu zong ang kan han ente khanin keima ni kha kan phur ma kan dil ru chung ri la khanin enge mo hi aron in change ta mi thu soi thiam do mi dang te motivate thiam do mi dang te chok pur thiam do thu soi te kan han ngai thak zo te khanin or thunal tak kan phone anga te internet anga te khating kan han share khanin mishing te chu keima nia min han chok phur ma kan ngai to na rama heta kan emotion a khating ang khanin na aron thoka mishing te chu khati ang video kan han en zo te speech kan han ngai thak zo te khati ang thuje kan han share zo te khanin kan phur thar thina ni kha amai ro chu sing nun tak taka heta real life a khanin kan han kir le a sing nun na chonin har sat na te lungai na te lo na te boina mang an na chi sang tam takhi kan nu na khan heta atak rama khan real life anga khan aron lang le thina khami huna tak khan ma ni motivation kan ne kha abo le ta dei thina ni rei a dei thin lawa motivation hianin chu wang chuanin motivation hian mishing tenun himin thak danglam saklawa khati ang shingnun harsana zong te khati ang heta atak ramanga khanin rei a dei thin lo ni chu shingnun a poni ti ro heta kan emotion ringot khanin shingnun kan cheng theilo shingnuna kan emotion mang khan engma kan ti theilo hlo tin na kong engkim thil tam tak anga poniang khami kan emotion mang khanin I kan shingnun kha kan build theilo ni kan shingnun kha build tur chuan system kai mani kan nuna khanin kan nei anga ya motivation khan ti thei pakhat ma nei lo kan nuna khanin keimani min chok phur ringota rei lo te tanin aron langa ti chona kal le machine po kan hlim reng lo ang thau khanin motivation po keimani kan nei reng lo motivation kan nei lai chonin anuam ma eng kima kan phura thilti te po anuam thina amero chu shingnun tak anga kan han har chu khanin abole me thina rei a dei thin lo ni chu ti chonin shingnun tak anga chonin system kan ma moni machine tu po hianin ni tina kan nun dana hianin system kan ma moni patru anga chonin motivation chu keima nia kan hlim lo hin ai ngat thui ve mani chu tak chu ne thang pakhat ani na chan motivation hi tam tak hi chon taka emote heng kan ngai thina amero chu motivation hi chu reilo te tanaron kan ti to kha keima ni kan kheta kan feeling sa nuam kan ti lai kan hlim lai te chuanin le kan phur lai te chuanin keima nia motivation chu kan nei ngei mei amero chu mason na tak nei tur chuanin heta kan feeling sa khanin kan hlim lo kan ti tu rakha kan goal kha kan ti tho nga ya mi tu ma ina min en lo lai po mi tu ma ina min hu lo lai po kan thil tia khanin kan ti tho kha nga ya kan chaw lo kan nuna masona lo tur chuanin keima nia kan phur phur lo ni tina kan ti tur kan goal kan thlen thei nan khanin keima ni tina kan in focus kan ti tur kan ti zel me kha anga ne mi tu mai min hu lo lai po kan tho anga ya hlim lo kan tho anga ya alom manakha dong lo po ni la kan tho anga ya kan goal ta na kan tho khanin kan nuna khanin mason na min siam sak thei jok don ani thil engkima po ni jima te po ni motivation chu engkima kan thil ti chak zong kan phur zong anga khanin bulmin tan tir tu nia amai ro chu atak rama ti hlo tling tak tur chuanin kan nuna han discipline kan nei anga ya kha tak kha motivation le discipline danglam na chu ni part 3 anga chuanin motivation chu keima ni kan ngai tu na kan ni lo na anga thil min ngai tu tir tu min siam sak thin tu chu motivation ane video te kan han ena keima ni kan inspire kan phur thar heta kan malam hun
thil thazok te teng khanin heta kan imagination a kan han ngai to kan han clear kwal vel thina kai mani kan motivate lai chuanin amai ro chu atakrama khating ang khanin mason na om chong lawa alem vekania amai ro chu kan imagination zong kha alem ka ti na ni lovin kai mani kanin motivate khanin danglam tariawanga te kan shingnun khalawin thak tariawanga te kan ngai thina video kan han enzo te khanin ke an mani anga te kan ni chana kan phur thar thina ni kha mitam takhi chu hei shit kan se thiam lo fo thin kanin motivate lai chuanin ke mani a phur na kan han ne ya amai ro chu kan nuna atakrama khanin mason na tak om lo amai ro chu ti ro chuanin in discipline taka kan nun kan man khanin ke mani kan sing nuna khan mason na kan nei thei jok thina ni kan sing nuna khan he khovel hausak na te sum le pai te lo tlin na te ro pui na te in le lo te du le ma mo tam tak o zong dream kan nei thina ni amai ro chu khati ang zong nei thei tur khanin kan sing nun lo improve tur khan mason tur khanin motivational video te speech dang khatiang thuziak ti te po kan mo lo reng kan nun na kan mo zong chu ataka khami nei thei tura tho le nitina kan nun da nga khanin system kai mania kan nei kha nga ya mo brazo kan sing na mason na lo se kan ti ni chonin kan na khan system kan ne discipline kan ne ataka kan ti ve kha ngai ni chu part 4 anga chonin motivation nge thazo ka nga in discipline hi thil ol samani lawa chu ti role ero chonin mani in discipline hi in shemna anilawa discipline hi chu anin omani ti ro kan party theilawa kan leng theilawa kan thiente len me hlan ten ke mani ya kan singnu na mason na theina kan in focus anga ya kan thilti tur kan thilti tuma kan gola kan in focus sam kha nga ya kan phur phur lo ataka kan ti hlotlin thau kha nga ya ni khat lek khani lovin kum tam tak voina kan ti tur kan ti ni chon naktu ka in discipline takin kan sunzom lenga zinga ma takin kan thonga kan uakanga le khabu te kan chera khatinga in discipline khathil nu mani reng lo anuam jok lo ashe hek lo amai ro chu discipline hi mani in shemna ni lawa ke mani kan nu na discipline kan nei chung kha chonin kan chau po khanin kan lo chau lai po khan kan ti tur kan ti a min chang te po kan nei ve thin pe lo chang te po sing nu na ron thleng thin mi sing tu ma hi kating hang kan phur reng lo amai ro chu kan nu na discipline kan nei ni chuan kan ti tho ngai enge mo chang chon mani in sit na te kan thilti la mani in sit na te mani in da niam na zong ang chi te kha aron lang ve thina ni mishing kan nia amai ro chu kan nu na discipline kan siama rules kan in set a goal kan in set ani chonin kan hlim lo ani kan lo chau ani cái mà ni kan lo in sit ani kan ti tur kha kan ti thau khanin mason na tam tak kan nei thei do na cái mà ni kan phur lai rengo ta kan ti kha chuanin a result tak kha kan nei ngai lo kan hlim lo kan chau lo voini a hianin enge ka ti ngai enge ka ti tur voini hen enge ka ti zo ngai ka pe lo heta ka feelings kha poi mo lo discipline kan ni chonin ka ti tur kha voini hianin ka ti zo ngai ti khanin ma ni a khanin action kan nei thin zo kan ni 15 anga chonin mishing te hianin kanin ready hun hi kan ngak thin ani hi mishing te nu na hianin apoi mo na te kan han thoka heta dream te kan han ne ya amero chu khatiang zong khati hlo thlin kan duwa ka thilti tum hi hemi ka goal hi chu ka in ready huna ka ti hlo thling ang ti ang kha engti ka ma hian kan nu na hianin in ready hun tak hi thil engki ma hian aron thleng ngai lo hul kan han tran ma hau atang to khanin ke ma ni in ready hun motivation nei hun te kha kan han ngak thina ni tiro cái point cái một trang hi cho nên cái này về trình gì mà cái point hiện in pelo ni cái point cái này về trình phur ni cái point cái này về trình discipline le motivation tăng làm này cái thấy chiang mà cái nó trang to in cái gym life trang to in ama rồi mi tam tak hi cho nên bul kan chan ma hau te hiện in motivate hun khát tiếng anga hay chuan làm cái siam ra ngà mà ni motivation cái này phot te cái ngak thì này chu ama rồi thil di cái này lâu ni cho anh ấy đã dik tak le adik tan kong zong anga chon gym te po kan han join na kan han workout ta kan phur phur lo kan nuna discipline kan apply kan han workout ta nitin khanin exercise te kan han lata action kan nuna action kan nei chu thilti kan nei ve ni chu amara chu anuwa khateng kan thalak te kan han enlet khanin keima ni kha min chok phur thar le thina chu wang chuanin action keima ni kan nuna kan nei khanin motivation chu
aron culture vele mai thina ni chu ke mani in motivate masak hun hang ni lo khanin action kan nei masanga kha kan action khan ke mani min motivate anga khami khanin kanuna discipline kan nei boxi khachon kha ke mani action vekin motivation min pe khachon next level akan kai zel thai don ani chu kha kanuna kan chet kha poimo mani chu motivation kan nei lo chang pon kanuna discipline kan nei ni chon ataka kan ti ni chon heta kan ngai to na te kha ting jong kha chonin ain adjust ve me ya ti chonin kan ngak ring ani kha chonin kanuna khanin engma ma so na ron thleng law danglam na kha kanuna khanin engma kha kan siam thai don lo ni part 6 anga chonin eng motivation in nge discipline nge eng hian in nge mishing te nun hi thang danglam thin motivation hian mishing ten nun hi min thak danglam si lo ani chuanin engchun nge min thak danglamang ni tina kan nun dan kan habit chu mai pi lama ni tina ke ma ni kan nun dan kan routine kan thilti ke ma ni kan thil lo ti tuma ke ma ni le ke ma ni promise kan siama chumi huna chon chumi chu ka ti nge anga khating anga promise kan nei ang te khanin le hela kan malam hun thui tak kan malam hun thui tak na ki kum som thum lo om le tur kan thil lo na kan vision khating anga voinia action kan han nei khanin kan sing nun chumin thak danglam sak jok thina ni atop na chonin kan nu na thau khanin motivation nei tum reng khan boi loila kanuna discipline kan nei masanga discipline kan siamanga antinan bad habit kan nei thaya good habit kan nei thaya wang chonin keima ni ma son kan tuma lo tlina te po kan be sei ni chonin kanuna khani ni tina kan nun dana khan habit poimo ang kha tiang min soi thleng thei tu ang habit kha kanuna han kan nei nge kha nga ya tiang pon kan hun kal to kan lo nung thin ani mai the amaro chu ni tina kan nun dana khan system keima ni han kan nei ve turani ta malam thui taka khani min soi thei don ani motivation chu reilo te tan aron kala abole mai thina discipline ero chu ni tinin nuna kan vom tat khachoni kan thil ti tur ti theina chance kan nei jok thina ni ising nuna khanin inun dan voinia I position I din hun kha thak danglam I dua inun kha ilo ning ve thin po ani mai thei amai ro chu kan nuna hetiang ma son na te personal development te lo thin na te sum le pai khatiang thil tam ta ko mang khatiang zong kha nei kan du ni choni heta kan phur phur lo kan nuna discipline kan nei khami nei thei tura kan tho kha ngai ni chu kan sing nun kan serious kan sing nun thak danglam kan du ni chuanin kan nuna discipline kha kan nei anga enge voinia ti nge ka ngai ti khan mani le mani kha kan in zo tran thin to don nia poni se tun thum kan video chuanin khatiang zong kha karon share thei chu ni se enge kan ngai tan comment lama lo soi vela next video lama kan in mule tho don nia thu dik zel kan soyang